Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai peke huzi chum kum sang na jang kai kana damai chogu Zeme news man sa ja ina Zeme ko na hai na hangya lia gai dara dele. Mizoram North State ke mailuka tingri kanchi bebna tingkai gui kanchi bigna planet je haki hai nasi tem siani dele je sale mara sam po mena sa je mailuka Mizoram State ke tingri kanchi bebna tingkai gui kanchi bigna jimna ka chaiba za jimna ka jam ko semile je ka chule kagna tingri kanchi bebna tingkai gui kanchi bigna Mizoram State Poibong klo banai neighboring klo Saito district Mizoram ge bambe Manipur border tai ge bambe close tingri kanchi be banai tingkai gui kanchi bigene ki hai naria ten siani dele je sale jai Mizoram State Poibong klo ka chebe ram tai ge planet je ki point me jai ki gdibre me ten siakam ni bje sei kam gai ge planet je hai na ja himre mieria ki Mizoram North State ke tingri kanchi be banai tingkai gui kanchi bigene ten siani dele je sale Mizoram State go district administration mena aize hakiten siani me hange relief me pe gai dele zai NGO mena hakiten siani be klak planet je hangrak snap ki me hange bam kole raba hang haki je pe gai dele je ka chele zai pnui ki ten siani brame tele dai hange NGO mena talang pe gai dele je sale zai Assam police में Assam go government में fame president color award पे भी जेगने बाइट रैली जे बम दले जे खसे दले जय आई जे Assam police में बाइट रैली जे ऑर्गेनाइज ते गई जे Assam दुबरी गने ते चुज फेरी फेरी रे ते चंगले जे खसेले आई जे Assam के डिस्ट्रिक्ट काइसना ते तो कम रहंगे चाkai दिगे बगो किलोमीटर जे प्लान है चांगना जे रिंगिम चांगदी दले जे खसेले जे Assam police में सा जे आई जे लांगते से ने बाइट रैली जे बम गुले जे सले जे आई जे लांगते से ने बाइट रैली बम रब जे किलोमीटर प्लान है चांगना जे रिंगिम ते चांगमकता ने जाय डिस्ट्रिक्ट काइसना ते तो मता ने आई जे बाइट रैली जे ते बम गुले जे खसेले जाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड Corporation busy Amit Sakate Bipne Saze Eyes ceremony Guwahati ge bam mai design Assam police me hange president color award je pegule je sale जय Assam go forest department में दिहिंग पाटका national park डिब्रूगढ़ गने चिंग गा जोम जे चिंग किम जोम जे Assam go forest department में निमनी दले जगह चले जय पनी गो चिंग रे मदु गी जे गा जोबे जय किम जोब्र में निम पेतले जे साले जय आई जे चिंग गा जोब गे पे ते जय पसुई ते बे पे बिजी बुबुल निर्मलिया का चे पे जे दु निमनी दले जगह चले जय पिक्यांग ना पता गया ता ते में जिकिर उरंग सोहित शर्मा जय तोसेम बोरो आजंग में हंग में दाई में Assam go forest department में निम्नु जे पुलिस में बागे पेगा बेदले जगह चले रशिया कतई गो टीवी शो का चबे चैनल ने आई यूक्रेन कतई के रशिया में गो न्यूक्लियर स्ट्राइक ते गई दिना यूरोप कंट्रीज 200 सेकंड गने तेंगा कम दिले जे कुनी ने टीवी शो के गो फोटो वीडियो जे रिलीज ते गई दिले जे रशिया में साजे आइजक दे रे के बम दिलांग बे न्यूक्लियर वेपन का चबे जे यूक्रेन कतई के कायरा चांग दिना यूरोप कतई सिया ब्रुन मग जे लंदन पेरिस जे बर्लिन कतई दु 200 सेकंड नंगने तें सिया कम नुले जे खचले जे आइज न्यूक्लियर मिसाइल बम फोकस जे कदे रे पोंग सियाब गे मी दुरिंग पेरामले जे खचले जे रशिया को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साजे आइज रशिया में यूक्रेन कदे गे रेते गुजे दुइलु बहंगीरा बमाइज माइके पे हजे स्कुई मागे डिक्लेयर ते गले जे साले आइज चौने दुइमे दाइबे काउंट्री यूक्रेन ने दुइमे नुने रशिया में दुइमे खचबजे माइके पे के हजे स्कुई मागे वार विनर विक्टोरी जे डिक्लेयर ते गुदले जे साले यूक्रेन के दई गो प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की बनाई रशिया के दई गो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जे G20 समिट इंडोनेशिया के मीटिंग ते रब जे बनाई दो चिगे वांगोले जे कछले आज इंडोनेशिया के G20 समिट मीटिंग ते रब जे क्रू के बमगोले जे कछले नुई हाई मनाची रहंगे G20 समिट कछबे के यूक्रेन मा मेंबर चांगले कने रशिया मा G20 समिट के दु मेंबर चांगजला मुइले कछबे नुई हाई मनाची रहंगे इना नंगनि सोगे रंगाय कदाय दिले जय इंडिया को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंजनाई जर्मनी के देगे जर्मनी को प्रेसिडेंट जय दौरा तब माइगे पाने जी जर्मनी के देगे वांगचांगाई ब्लोगे समसाज यूक्रेन में नहीं रशिया में चुना रही ते जे बम गया यूक्रेन में दो रशिया में दो मी दो आज रही ते जे दुई रामले जगह छले
Zai Russia Defense Ministry ne saja Ukraine me go MiG-29 fighter jet ka chobe pe peire gna lim roja kadai kang kape fighter aircraft ze Ukraine me go Russia ne kapke dai din le za ka chole zai planet ze Ukraine me go 38 military target rei crore me kaibe missile bomber me kaibe ze himrete set military target ka chobe ze Russia ne Ukraine me go kam siani de ze Russia go Defense Ministry ne sali Zai Russia mena Ukrainian kadai hereite gyuza kadai sud gyuza na maigena zi lang reaction na changdi dele zai planet za Ukrainian kadai gu civilian mera me Ukrainian kadai penui ram sau za la country that come di ba plan 5.5 million ta changdele za sale mara sam po mena sa za Mariupol city ka chabe Ukrainian kadai gu city ka di ba Mariupol city gene civilian me ta kam dele za ka chole zai chunaria ge civilian me plan ba be Ukrainian kadai Mariupol ge hai mingeu sirin dele za ka chole zai Mariupol city ge chpai mara me Ukrainian kadai mram gu army mara me hazam di ba hai mingeu ria ra ki ge la mile za ka chole za Ukraine me go naval force na drone teilu za pe peire na lim roza camera na pize ka hreiba drone teilu za Russia me go tau di phung ba nei za dui nei za drone na kam siani dele za sale mara sam po mena po ga za na mailo ka Ukrainian ke de ge Russia me hreite ge bza pni hange kum ka sang le za ka chele za Russia me na Ukrainian ke de hreite ge bza peting ti sang di za ke nan zu di bzi ge na pni go tau dui re me za ka te sa re me ga di dele za sale Zai Hollywood actress busy Angelina Jolie ka chebe puina Ukrainian kadai capital Kiev city kya ta za Ukraine go president Volodymyr Zelensky ze ka hadaudle za ka chole zai civilian me chai di brame zai ka zamra mezdu pane hadaw kai dile za ka chole zai hadaulu za pa Ukrainian capital Kiev city ze Russia me bomb missile me kai be busy gene pokta za padu pakring men repair hange close paktle za sale Are you afraid? No, I'm okay. Please, no more. No. ai gena na mic pe ke ze ke chum kum chang na jang kai kana dam mai chog Zeme news man sa loi gai dile angni na pi gai jang king gai be bi zing na hai na je to dile